Aya basara chari da premier Sankara. Ya nyuma Chris Easy hamwe na kipa. Dutangira keske 400 bullets. Amasasu maganane. Katurore. Hatagira utikwa. Warabonye ron survivor nutikwa ingiyi. 400 bullets. 400,000 bure. Urumva 0 France. Ni Gifaransa. 400,000 ni 400. Hafa. Eske. Faransa sindi mizazimi. Ana wa mama. Nibusane zanje nawe. Turasa. Sikia kipa. She's coming now. Nikumba nenga gusara. Oh yeah. Ikwatinga nguri gukina sinema. Nakubwira cyari Sankara da premier umva. Atagira utikwa. Mazembe mu gacinjiro ka Gisozi ndakuruzi kakugereho hamwe na DJ Murundi Kicha vibe twagiye amasasu maganane 400 bullets niko yiswe unsaze Gomana nanjye ndakumasa. Sikia. Yale. Toka. Saba. Cheki. Wow. Easy. Mwana yaje. One more time. Let's go. All right. Twagiye. Down feet no munsi nugutarama. Sindi bwite kubijya. Nababwiye ngo kari karabuze karaje. Yajwi bahora imitima ya benshi. Sankara the premier in the system. We run the show. The show the run we. Time to party. Nakubwiye you miss once you miss out. So don't miss. Kuna mubizango. Kwekora mubizangora. Zakudigida ndigida ndigida. Digida. Kudigida ndida ndida down. My baby girl wingo. Wingora. Singonga. Singonga. Kata zanje zirushiza Jackie Chan. Ikigusetsa cyose kirangurura. Sinchaka kuba soba. Oba soba. Show time. Sinchaka kuita vibe. Nega turije show. Let's go. 400 bullets. Don't miss. Kambanza n'imikira badutumye ubundi turye ubuzima eske. Kigali Universal Language School, ishuri rya mbere mu kwigisha indimi. Twigisha Icyongereza, Igifaransa, Igishinwa, Igihinde, Igiportuge, Igiswahili n'izindi. Waruzi yuko imyaka yose waba ufite ushobora kwiga indimi kandi mu gihe gito? Birashoboka hamwe na Kigali Universal Language School. Ese urashaka kujya muri Amerika, i Burayi n'ahandi? Muri Kigali Universal Language School turagufasha kubona certificate zitandukanye zirimo TOEFL, IELTS, Duolingo, DELF, NETEF. Twegere kandi tuguha amahugurwa ku bijyanye na public speaking na interview performance. Akarusho kacu dufite abarimu b'abahanga bakwigisha indimi ku rwego mpuzamahanga. Twigisha kandi amategeko y'umuhanda yaba mu Cyongereza no mu Gifaransa kuba tumva neza Ikinyarwanda kandi ukora rimwe gusa ugahita utsinda. Niba kandi ushaka kwiga programu zitandukanye za mudasobwa, karibu muri Kigali Universal Language School tugufashe. Dusanga aho dukorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Shike muri etage ya mbere mu muryango E046A. Ushobora kuduhamagara kuri telefone 078 03 64 93 no kuri 07 87 21 68 40. Hitamo kwiga neza hamwe na Kigali Universal Language School. Sasa hakuno hagombe bayise Gurebolti cyaje kumwe gitera imbaraga gitera kanyamuneza serukira igihugu cy'u Gurebolti energy whisky. Sasa Sankara da premier. Sasa hakuno yabyukiye mu mwitozo serukira igihugu cy'u Rwanda. Hanga ahagarara igihugu hagombe agaragare userukira igihugu cy'u Rwanda mu mahanga muri Thailand yakoreba ko nebondo giti gurupu mwitozo warimbanyije araka mwitozo Gurebolti banyije akimenyesanga mu mwitozo haje
zingo boy nzinya muri size gakomeye kumagaye dore uruzingo zingo imbere y'ijaya kabica umuntu to kiti yisha umuntu we ufende karapfuye hagombe hagaragara imyasoro cy'Rwanda nakubwiye imbaraga sibirayi hagaragara imyasoro cy'igihugu cy'u Rwanda muri Thailand muri box ufende ke yamini yakwijeye uriteguye nawe uriteguye mukubita umuntu shadirana nabateranye aka aya urugamba buretse ufende ke buretse mfite makoba atinye coach ndaje inyema we aza gufata grebot yongera kabaraga energy whisky gite yipambye uruzingo ruranywa koko grebot whisky aza mugarukana courage finali kwiyaminiya baranzura userukira igihugu gitaraswata box rimwe yisha umuntu gite biranga ibinyobwa byujuje byahamye Gashemere business company bazoka ni ikinyobwa cyiza kiryoha kandi gifunze mu buryo bwiyubashye nakubwiye ni muri byiza muzambaza ikindi sangara ntacyo nazabereka coffee nawe inagi bazuka coffee ram ivura amavunane akanyamuneza kagasaba umubiri wose ukarushaho kugira imbaraga n'imbaduko. Ibinyobwa bazoka whisky coffee na inagi whisky bizanwa na Gashemere business company mukabisanga hirya no hino mu gihugu. Abakeneye kurangura mwanyarukira mu isoko rya Nyarugenge mu muryango B114 cyangwa mugamagara kuri 0788 mukomeze mwinywere bazoka coffee bazoka whisky na energy whisky mugubwe neza, ariko kandi mwibuke kunywa mu rugero. You have to remember to drink responsibly. Zima bwacu cyabonetse. Dore ivuriro ribikorera ivuriro inshuti y'ubuzima. Ivuriro Sankara muzambura n'ikindi ntacyo nazabaha. Ivuriro inshuti y'ubuzima. Iryo vuriro rivura neza kandi rishoboye. Ivuriro inshuti y'ubuzima. Ku bagabo barangiza vuba bikabije, abatagira ubushake mu gihe cyo gutera akabariro, igisubizo ni kimwe. Ni ivuriro inshuti y'ubuzima. Abagore batagira amavangingo, abatagira ubushake, abagore batarangiza, bose barakira kandi burundu. Mu ivuriro inshuti y'ubuzima. Muri iri vuriro kandi turaguha igisubizo kirambye ku bantu bikinishije ndetse ugatandukana burundu n'ingaruka zabyo. Tubavura kandi infection zifata mu myanya y'ibanga ku bagabo n'abagore. Hari ubuvuzi bwa aromatherapy ifasha abarwayi umutwe udakira n'indwara z'ubuhumekero. Tukagira kandi sauna na massage ifasha abarwayi imitsi na rubagimpande. Kuri wowe kandi wazonzwe na amibe, indwara z'inyama zo mu nda, mwese mutugane tubafashe. Ku bagore bafite ikibazo cyo kuva ntibakame, turabafasha mugakira burundu. Tubavura kandi amarozi y'ubwoko bwose, yaba amategano, amatamikano, amahuherano n'ayandi. Ufite ikibazo cyo mu myororokere, ubuhumekero, inyama zo mu nda, imitsi, uruhu n'izindi ndwara, igisubizo ni kimwe. Ni ivuriro inshuti y'ubuzima. Mu ivuriro inshuti y'ubuzima tubavura twifashishije ibimera. Ku bari mu ntara dushobora kubagezaho imiti mu buryo bwizewe. Duhamagare kuri telefone 0788450245. Ushobora no kutwandikira kuri WhatsApp kuri iyi nimero. Waduhamagara kandi kuri 07. Aya basika tujye ku cyatsindiye Shout Studios. Mozilla Studios abana abane bateguye Jump Jet Filmu, urumva Jet Business Group ni kugezaho nawo mwumva nta wundi ni nyiri sauti Sankara Premier Sankara Premier Sankara kanze mvuge nka yakona rye wenda Tom Patton n'umutiko nyenga filimi Steve Mosley aba executive producer. Mwamubonye John Paul Lee, Andrew Reports naye no mukinyi w'imena tangire hakuno hari hamwe cyangwa handi munsi umwe mu ngezi mu majyaruguru ya Afghanistan hari satellite yakururaga somewhere over another in Afghanistan. Mu majyaruguru ya Afghanistan hari aho bakururaga. Afghanistan ni igihugu kiri mu butayu, arabyo bakurura. Sasa hano barimo barakurura sasa details abatwaye ibisasu. Hano hari ubitwaye ranka ya classified black ops agent yitwa Sergeant Bartlett.
uyu afite iranka ni umutekinisiye ni captain. Batwaye ibisasu bari muri Afghanistan. Umusore muto ni captain ni umutekinisiye afite n'abagenzi be batwaye ibisasu. What? Niches. I was just wondering why you didn't keep those in the other truck with the missiles. Mwana mwakaye mwafunga amaso mureba inyuma hari za misiri. No offense, Sergeant Bartlett, but I don't know you. Nakuba Bartlett na ura twataka. What's that supposed to mean? It means that the guidance Na cyazo rwose ibintu bifite umutekano. we just intercepted. Find your point accuracy and wipe it off. Bari mu rugendo mugenzo tweza missile. Caution goes a long way. Catch me drift. Agwa akabaye cunganwa n'umushoferi ataza gufata inzira itayo wrong way. Service, this is what happens to you. Icyo tugomba kumenya service yacu dusabwa na yindi nukumenya ibere hano. Let them out. Nta kibazo mwana. He's got the right idea. Look like we're all fucked up hanging around her. Dukomeza tugenda turakano yatagira icyo tubaho. About it. Ntabwo tukomeza dufungura amaso yacu. Bari mu butayu. Ibihugu by'abatalibani. Dore za misile bikoreye. Hari abandi babiri bari inyuma. Oyafungura bikuriye n'amazahabu. Urakora ibiki? Narebaga gusa. Ndashidikanya. Ntacyo. Ni ngomba kurebaho. Fuck me. Could blackmail bathroom in this. Wareba kuri zahabu neza ra? Why would you want to do that? Hasi urabishakiriye. So I can shit Wenda najugunya. on a golden throw. Najugunya mwenda muri toilet ariko nitwaje nka zahabu nk'imwe. What the fuck want you want to do with that? Wenda nkazapfa najugunye kuri zahabu. Because I'm not a 10-year-old. Aravuga amafuti. Niyo naba afite imyaka 10 byose nabikora. Ko bagenda icyerekezo barimo ko ari imodoka eshatu. Hari kandi satellite irimo irabona ku mutuku kaza kabasatira. See multiple tangos coming in from the northeast. Yewe hari kirimo kirava mu majyaruguru ntazi cyari cyo. Roger that. We turimo turakumva ku cyombo. Headquarters baramagara babaza aho bageze. Can't see shit. We maza ari umwanda wana imbere yabo. Nta kintu babona. What's the plan? Upanguki. Over. Over. We don't flinch until we know we have to. Lieutenant Finch, kama nkomeza nawe ube alert. Ufungura amaso ube alert. Don't worry, everything's gonna be just. Uje tuze bakira bararaswa. Oh! Masasu menshi. Masasu. Hana rasotse. Apfa kurasa. Nareba ibyarasa. Napfuye. Oh! Abatalibani ni benshi. Baturuka kujya mu butayu. Birimira aha. Umuriro mundira togoto. Kumbe nawe yakubise umutwe ku cyuma cy'imodoka arimo arava amaraso. Arimo aravirirana. Muvandi. Basore bavandimwe. Ntabwo bimva abandi. Barekeje ibisasu na chipu zibifungura n'amazahabu. Ufite chip avayo ni Noah. Masasu hano nakubuje. Tagati mwana buya akamejeje anataka misire. What the fuck is everyone? Nibi bijya mbere. Dead, I think. Banzari Beasley, wait. gumahuri akivayo tagati mu mutwe. Utalibani yasaze. Anataka les missiles serre soirige parler avec les français. Bunda ziratogota hanze. Mugenzi we bamuhaye ataranavuga. Abandi nibo babayitanye. No wamwambura imbunda. Ni ufite chip z'ibisasu mu kavarisi afite. Arasubira inyuma. Zimba ku modoka. Kure bana bagenzi be bose babakozemo akazi. Abari bacunze ibisasu. Tayara sigara umwe. Umuriro bafite za machine gun. Undi ratogota. Darasa tubiri.
imbunda bararekura amasasu bararasa urufaya ntibazi niba haje bangahe nuko uminjira nkuminjira umunyu mu biryo ntago umunyu wawubara baraminjira amasasu nk'atagurwa umusore aratangira rimwe aragenda rimwe mu rubavu babateye ni ikipe ikomeye ni ganga itoroshye bahise 400 bullets niyo dutangiye ntabwo ryahiswemo turaregeraho n'abaciriye ku mavu aracika 4 sables c'est le français 400 bullets masasu 400 12 miles north at miles 12 mu majyaruguru aho babika mugenzi abaguruka storage outpost abaguruka babika n'ahandi abongereza bakorera hari wari uryamye uvuga ngo abandi barimo bararaswa abiruhukiye kandi hari abongereza ni ingabo z'abongereza hano bafite stock yabo hano urwanika afite n'agafoto kase abareba hakurya cana ka mashini bana nyagasani mashini nayo yanze kugerageza guhamagara hafi aho hari abarimo bararasana binabyumva ari mwakuno mu nkambi yabo nayo ni umusirikare. How's it going? Bimeze bitaho hejuru. Yo. Just counting bullets. Cyagiye mwana. Again. Tegure. Need to find another game, man. Wabonye amarezo unatoya. Azakuno ku network. Stop smoking. Bana ndekera kunywa itabi. Stop smoking. Uri kuri post ni unywera itabi uraza kuri numva kuri post. Azakuno kureba ko yafata network avugana na bene wabo. Amarezo yo mu butayu nayo abari ibibazo. Gize gutya bona network asanga zije. Sazi cyo abantu nka mu butayu. Iyo kumanywa habari izuba ryinshi ariko nijoro n'umuyaga nuko. Kumbe dirani sasa konvoyi bayatakiye. Ndani ya Gioni ndani mwijoro. Batalibani bavayo. Bafite icyo bita automatic weapons. Hano nabo bahaye kare. Kugira gutya n'abantu ni bazivanayo. N'abazikurayo. Tudukenesha. There's no need for any more violence. Nta bandi tuduceka. Plan. Biragera ngo twabipanze. Kumbe mubazanye misire nazaza habu hari arimo bagambanye n'abatalibani kugurisha. Umuyobozi mukuru avayo. Berikati niwe bagambanye. Kurebano aro barashe mu mutwe. Mia. Ameru. I wouldn't call this going to plan, Amir. Ngakora gichi mwapanga This is gisi. the one you were supposed to let run off and live? Well, who do we just... Umwe yacitse kucyo tumwacika. Go then. You just let it go, the fucking guidance ships go. Umwe chips zaje chips zinzo gufungura ibisasu. I told you to shoot. Bibuke chips zaje ngo na musore no barashe mu rubavu. You all look the same.
twese turi ku ruhande rumwe. None of it. Nta ikosa ari iryanjye. Okay, relax. Umva twumvikana. He's injured. He's on foot. Ndabizi arimo aragenda n'amaguru kandi yakomeretse. Will you bet? Ndamugarura humura. We want to sell these missiles to your client. We need Umva ibisasu ntabwo twabagurisha bidafite ziriya chip bayizibuze nta kintu ibisasu byaba bimaze. Urumva? Mujyana mukurikirane paka mumuzanye. Handle this. Urumva cyane. Yalla. Mwiteguresha. Uzana imodoka. Bagiye kurikira Noah yinjiye ishyamba. Nibazi baramukurayo. What are we gonna do? Turakora iki? Beasley telling everyone we're dead was our way of getting away with it. Yarinjira kugira twibeze zahabu n'ebisasu kubone konvoy byazambye. Amir stole the missile. Amir avuze yuko agiye gushaka ne Noah paka muzanye. Dutegereze. Binjira ishyamba sasa. Kumbe hakuno. Uyu yari yabuze network aza kuri ka laptop. Ndahamagara mu rugo. Hello? 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 Aronyumva? Goddamn signal. Mwanda sinyari ni ikibazo. Rana, are you there? Anam, uranyumva? I can hear you. Ndakumva. How are you guys? Umeze mute? Same as always, really. Byose bimeze ngo bisanzwe. Bored? Njye mfite irungu. Unit is out protecting a main road. It's election day coming up. And they didn't take you? Neze kuki batakujyanye ngo aho ngaho ukorera. Bagwindire post. How's the money situation? Amafaranga situation imeze hari amafaranga mu rugo cyangwa. Officer considering dad's appeal, so we've just got to wait. Ni bisanzwe amace nkorera ku kazi niyo dukoresha. Ni ari mucyo bavugana numbazi. It's ridiculous. Ntago bisanzwe. For all those years just to get no pension. Wavuye mu gisirikare ubona imyaka kimazemo bizagera kuki? I figure something out. Zaje sinchokora zakubwira. Same boat as him, dumbass. Oh, come on. It's not like that. Oh yeah. Nagaruko imeze ntago byoroshye. Steal a tank and sell it or something? No. Oh yeah. Well, shut up then. Hello? Network zirongera zivaho. Oh, please. Come on. Che. Mugenzi ngo nase yavuye mu ntana ka pansiyo. Yikuyemo kubera kuramirwa igisirikare. Arangije afite foto ya muzehe hakuno ahora areba. Ntago nanahumeka. Jojoro rimwe. Arambara yiteguye guzimura mugenzi we. Shift. Well, better than getting shot at, I suppose. Mani ngwino ukore post y'ijoro hanze. It's for you, so you got something to do. Nta masaha yo guhindura muri shift. Great. Sawa. I don't know how many there is. I don't like progress. Ngana genda sawa na mpamvu yo kunganira genda nawe uruhuke. Ni babiri bonyine. Fata igitoki. Abavandimwe babasereza nyakuno. Memu nui. Pakira amasasu. Bangana 188. Uko yapakira arayabara muri magazine. Masasu maremare. Tayari. Kiraho. Nyanam. Si bintu numva bisita. Byo nazi. Ibitugana. Kuri ya nkambi y'Abongereza. Imbare ibikoresho byabo. Ntumbaze. Arumviriza. Abona arasa ku ruhande. Brett. This is a British base. Umva, in British fence hano n'Abongereza. Shoot you. Ndakurasa numva aho. Don't shoot. Wirasa. We're on the same side. Turi ku ruhande rumwe. I need help. Nyene bufasha.
I've got the Taliban tracking me. They're heading this nawe rero abatalibani batwatasize n'abagenzi banjye. How many? Ufite intwaro zingahe? How many what? Abandi basigaye? How many? I just pop back in couch. Njye nacitse ndirukanga. I'm sorry to bring this to your doorstep, I really am, but my problem is about to become your... Tangira kwisobanura yitonze. Are you injured? Wakomeretse? In the side. Ku ruhande mu rubavu. I don't mean to rush you, mate. Ntabwo nshaka guhangana nawe muvandi. Favorite this one is now or never. Bambaye uniform zimwe. How many rounds we got? Ufite round zingahe? Just the one mag. Ni magazine imwe. One mag. I'm gonna go my ammo first. Sawa tugende ngushakira intwaro. Let's go hide. Ngushakira n'ubuvuzi bw'ibanze. Where are the rest of your men? Neza abasirikare n'abagenzi bawe bari. You and the guy who sleep at hano turi babiri undi yagiye mu kuruhuka. Fuck me. Mwanda. Sasa uya n'agasirikare kawu namwe kabigira intambara. Sort of. The signal comes and goes. Just needs to last long enough to get an evac call out. Yeah. Where? Muhera haza kunuza magazine izindi yakwifashisha. Dukomeze imbere. Hano satellite iracyakurura abafite ibisasu baza bitonze. Sasa uyu musore no one hano gazi ko yakurikiwe. Enda pole pole. Genda gake. Kumbe babandi baze ni imodoka yabo. Taliban. Babiri barasigara bandi bakomeza imbere. Ameri n'abagenzi be ibi nibyo. What about these guys? Aba tubakorera iki? We keep quiet. Dukomeze imbere. Then I say we just fucking kill him. Turabica nakuni na yindi kata. That's me. Ibyo bimbwira icyo gukora. Ntabwo byoroshye. I'll be fine. Tinyuma naye ndaca ku rundi ruhande ndatenamena neza. Be fine. Barigaba. Bose bafite akantu kakoba. Baza kuno barashaka ibijombo mbere na mbere. Kugira gutya ndani muri cyahama. Gonna need to get this bullet out of me fairly soon. Mano wanzu ngore bisasu mbere na mbere. Surgery. Ndabizi ko akomeretse. Nta gisasu nahita ari guhandura nona. Shatse guhamagara. Dezo ni ikibazo. Let me guess you need a new service provider, right? Umva dukeneye ubundi bufasha. I'm gonna have to go in. Stop the box. Tugombe duhishe iyo karito ufite irimo za chip. Nje bikeneye mbere na mbere. It's gonna be pretty. Nana ndebe uburyo nagukuramo iryo sasu iri mu rubavu. Well, sawa. Well, just gonna have to go for it. Umva, tubanze mindani turebe cyo gukora. Hey. Yewe. What's your name? Izina. Rana. Nitwa Rama. I'm Noah. Nitwa Noah. Unama cyangwa se unam. Isasu ryamuciye intege. Nama hakuno. Ndani. Uinaye hakuno. Let's start this meditation. Ndeka tangire meditation hakuno hari biganira bayimva bimukura ku itabi. Your true self. Banza umva uri we. Ore kuteri.
feel the healthy energy. Umva imbaraga nziza muri wowe. Utanywa itabi. You are the mountain. Uri umusozi. You feel relaxed. Ugomba kumva uri muzima umeze neza. Feel calm. Kandi wumva utuje. Feel strong. Fata akabunda ke. Breathe. Ntagazi k'abatalibani bageze hano bari. Well done for doing this meditation. Byiza cyane kuba wumvisha meditation. Mind you that you afata itabi. Ntago yaba atari soma sha. Non. Kugera ha. Kandi jyane wana. Ko mbonye bazafunga uruganda rukora amatabi tuzarireka. Sibo bayakora. Baranza bakandikaho ngo ririca ritera kanseri. Uyaza imbere. Azaba bagenzi buriya barasiwe. Sasa unamu naye n'umwiyahuzi. Aza yitonze. Aza gushyiraho amarezo. Kugira bari buryo cyo bakoresha ibyombo kumba abatalibani. Arikanga arunama. Yeah. Changu chana amarezo biraka birakunda network azaje. Masasu mutalibana asa mugenzi we mutima. Ajya hasi. Nganda na wale kura masasu na kirasi. Ikindi gituruka ku ruhande kiramuhereza. Abandi bumva masasu. Bamenya aho bari to. Turore. Nakubwiye Sankara sinjya mapfunyikira bayize umwaka. Ndani no wari hakuno. Fire. Umwoto. Tabita umuriro. Rugamba urwambaranira we. Bundira seka. Mwanda mugenzi maze cyeko ko bamwishe. Kuri Africanse y'icyombo. Arasohoka. Nta musirikare ugiva ku izimo. Kiryango ni bulletproof. Akikingaho. Bare kuri umuriro. Ari ku kijyango cya hama. Faya. Umwoto. Rugamba we. Nakubwiye. Ibi sibyo mwashaka Sankara nazizanye. Umuriro we. Masasu niyo aramwivugana. Target. Pita target. Nowa. Babiri na warabivugana. Azarasa. Nakaraga hereza agatuza. Batatu arabivugana n'undirisha abandi hakurya. Fiti sasa ariko ntaryumva. Iyo rugamba rukomeye ureka bakomeye baganyanyaza narwo. Kugera kuri mugenzi we aracyagarura amaraso bamutobaguye. Yarasotse agiye kwishakira kabiriti. Hangane muvandi. Zana ngurura umwotsi wa nyuma. Giye gushaka kaburike. Yazanye kaburike yagiye kare. Basi nk'uyu kumva bashyiraho ifari dida. Tayari.
yababajwe na mugenzi we kiraho asibona ni Noah gahinda ni kose sigara umwe ku kazi uyu nawe arimo arisunikiriza abonye ko ibyo mugenzi we nawe yamubwiraga abatalibani aribo banzi babo sasa hari abandi bataraba kwicwa Bakarete na bagenzi be muri iryo joro kuramo igikota aza yisunikiriza umuntu ashyira hano za cipu z'ibisasu nazo azishyira ukwazo sasu iracyari mu rubavu ariko ntago abyumva hano naburirira yitonze fata kanyangara yiyahuza ikibazo na kanyanga nayo irimo urarwaye maraso arava cyane ukanywa inyanga amaraso aba yirukanka panagura umukasi nta byo guhanduza ikindi kintu kiraho hafi nicyo mwifashisha Okay. Sawa. This is gonna hurt. Urawa ariko nta kundi wihangane. It's not my first rodeo. Nagare bwa mbere naba mbazwe. Handura vuba. Up. Nzamurira ishati. Right. Hangane ayiwe. Your hands are cold. Special forces. Mane ba special force nakwano aba special force bataragutobora na rimwe. Let's go on then. Kurura vuba. Engezamo. Kubw'Imana rigera hakiri kare. Yeah. Feel better? Umerewe neza. Feeling better. Speak to a nurse on the way out. Cyo dushaka buryo kisasa twava hano. That's cute. Cyo kabisa. Yikubitira umwoto. Listen. Mva mwana. Sorry about your friend. Uyahangana ku inshuti yawe. Thanks. Urakoze. He was a good guy. Yari umuntu mwiza, he was a good guy. I drink to that. Reka tubinywere. Abasinzi bo ikintu cyose surprise bakayinywera, imodoka nshyashya bakayimenaho amazi, uwakoze ubukwe bakabinywera, umuntu yapfuye nabyo tubinywere. Gusinda kugira gutya dore za chipu z'ibisasu ko ari bini. The guidance chips for some pretty serious missiles. Izo ni guidance chips ni za missiles twari dufite. Me and my squad were transporting. Ati nibyo twari tuvanye ahantu hamwe tubijyana ahandi. Along with a lot of gold. Ati zari zarabitswe usibye yuko bari abagenzi banjye bagambanye n'abatalibani kugira baze bagurishe misile na zaho bari bafite. And we were ambushed on the way back. Twagambaniye badufashe. We killed the squad. Bishi kipe yanjye yose ntagatse ko bagenzi bari bo bagambanye ahubwo ari n'abazima. I managed to get out. Ahubwo ndashaka buri gihe twava hano tukagenda. The missiles are useless without them. Ntacyo misile zaba zimaze badafite izo chips. We can't be smashed. Each one's got an individual tracker, so even if we hide them, they're gonna find them eventually. Umva izo chip bazikuruza nuza tracker n'umuntu tuzisha bamenya aho ziri. That's kind of what I'm telling you. Reka ahubwo tuba dushaka buryo twabona connection na network turabuje twahamagara kuri headquarters baze batware chip zabo. We get in a truck and we drive as far as we can. Dukora ibishoboka tore buryo twava hano. This whole region is Taliban. We'll be dead in a few hours. Turapfa mu masaha make. Dushaka buryo twahamagara. Plan B. Umupango ba. With a satellite phone on the truck where I came from. Aho naturutse harari icyombo cyahamagaraga kuri headquarters. Where the missiles are. Aho misile ziri cyane. Ubonye icyo cyombo kirakurura cyane nicyo twakoresha. Mwana nyagasani. You know, I totally volunteered to go myself, but na telefone yakora ahantu nkaho usibye ko icyo cyombo cyo cyakora. Should patch it up. Fine. Sawa. Show me where to go. Reka ndaje mukanya ngaruke turagenda.
avayo. Ni unamu cyangwa se unama, agenda wenyine ajya aho batangiriye kurasa arebe ko yabona icyombo, agamagara kuri headquarters ibukuru. Kumbe hafi hari Taliban byari yambarwa bulletproof bakiraje n'icyapfa, ariko yaraye cinjiye. Ureba neza satellite iracyakuru. Dore hamwe babarasiye bwa mbere convoy crash site, aho convoy bayitereye. Kumbe unama agera kuri bagenzi be, undazi ko squad yose yarangiye. Kumbe baracyahari mwanda. Kumbe nawe saso bagahanduye. Yirambikaho gatarebe ko yagarura agatege. Kiraho yumva rukinguye. Wibuka ari cyakangutse. Izi nzogi zikingura iri ne persone pa nta muntu uri hano. Ari wenyine yumva ari ibikomangurika, ariko se yumva hakuno fata ka pisto acyari musasu arakokinga. Mugenzi we hakuno arashaka icyombo nawe. It's taking way too fucking long. Kumba akira wala abavuga. Quit your fucking whining. Bartlett says it's fine. Ano araba amankaruto ameze neza arimo zahabu. Put that on your grave when they're on this for treason. Bizaba ari byiza ntumara kugabana. Batangiye no kuzigabana. Uyu yitonze. Uri bindi bisasu. Ndani mu modoka ku mutima mwiza akira icyombo kirasona. Uyu nawe hakuna hari yumvesha araba sita stano mu nzu, nta wundi muntu bari kumwe. Uyu muntu tutatumiye wihaye karibu ni mutugani. Ava yitonze nta muntu abona. Serwakira iciye hano cyangwa muri bavara cyameze nabi, nta tunini nta painkillers. Kumbe Talibani mwene bin Laden Talibani. Yewe kimutera icyuma cy'urutugu nambaraga nta kundi nukwirwanaho, kimushimangira icyuma nambaraga afite, ariko nta kundi nugwanyanyaza. Yati ibipfunsi kiramanura icyuma kiragishingura
gitera mu rukuta Imana ishimwe ajya kurwana no kugikuramo bastard biturutwa ku gikuta senzi sana fasha imbunda giye kurasa kiri itsimba eze nabi ukuboko ntambaraga bamuteyemo icyuma afite n'ikindi ukuma mu rubavu kiramuniga mu boxi fata icupa aramwongeza arashimangira aracukura ingoto mushinga icupa maze ndore tayari ayiwe kuno witabye telefoni Mukaragi akupa icyombo yumvaga gisona yitonze HQ guys. bavandi. This is getting too risky now. Sage. Bisa nkaho utangiye kwitira mu byago. Shut the fuck up. Funga umuntu yavuga ko turi kwishyira mu byago. No, he's right. Byavuga n'ukuri. Look, we've got the gold. Dufite zahabu. The missiles are dead end. Misile n'umuntu zapfuye nta chip dufite. I think we need to start talking about splitting it. Tubikemure splitting up tuzigabane bive mu nzira. Fuck out of here. Tuve hano nona. We should at least put it to a vote. Buri muntu afatiza ashoboye ducomoke. No one's voting on anything. Ntacyo dukeneye. Wait. Let these lot retrieve the chips. Reka bano ba Taliban bagende batuzane chips cyangwa twigireyo. We're not blowing out cover for the sake of a few extra hours. Turakora ibishoboka ira site covering paka tubonye ibyo dushaka. Direction, eh? They won't. Famous last words. Yeah, well, in the meantime, what are we going to do by HQ? We wagomba kugumana nabo nawe. I'll go and speak to Amir. Get him to hurry the fuck. Umva mwese mwumvire byamiye. Twese twitegure. Abatalibani bananira tubatume bwa nyuma twigirayo. Yarazanye itekerezo ngo bagabane zahabu. Uyu sasa yumvisha hari ukuntu bakopa icyombo amenya ko icyombo ari kizima agaruka mu modoka. Ni anamu. Bataliba. Acomora icyombo. Arakiba ahamagara kuri headquarters. Mugenzi wabo abazi kodi bahamagariraho. Icyombo kirabuze nako barebye mu modoka kare. We byanga byakunda hari umuntu wano watwinjiriye. Yalla. Yetse mwitegure sha mutatane. Bamenya ko ari wabinjiriye. Unama na hafu bacana mu modoka. Kanerekere nisubiye kuri base yacu ku nkambi. Tayari. Mamodoka. Haci ingahe. Azana n'icyombo. What happened to you? Byagenze biti? Reba aho murambura amenye icyabaye. Nta musirikare uva kwizima. Your squad. Jipe yawe. They're not dead. Ntago bapfuye. We've got to go back. We've got to rescue them. Ushatse kuvuga iki? They're not dead. Ntago bapfuye ahubwo bagambanye. Sell these missiles. Bashagurishije izi missile. It doesn't make any sense. Ntago byumvikana. Well, I mean, Cyamvuga. why would a bunch of highly trained, underpaid soldiers Babishyuwe urumva? sell a few missiles? Bagahona nayo nugurisha ibisasu ku Batalibani na zahabu. Bakikuriramo agaceri. Talking. Oh, they all coming here, by the way? Barazana n'ubundi uko byagenda kose. I don't know. Hurry up, make the call. Vuga vuba amagare ababakuriye bahagere batabare hakiri kare. Bitabaye ibyo turabapfu natwe. Fucking Afghanistan. Nta sinyare muri Afghanistan nacyo ni ikindi kibazo. Again, it's going to be too. Network ni probleme. Look out. Should give you enough height to call out. Kora ibishoboka uhamashyiremo kodi ziwanyu urebe ko byagenda. Hamagara bene wanyu vuba. Karako katangiye kunanirwa. Kubara amasasu basigaranye. Magazine bafite ko zingana.
harimo 25. Ntabwo byoroshye bakira bumva mu modoka. Mana ntabwo byoroshye. We don't do this for the money. Reka tugerageze dukora ibyo dushoboye. Gihe cyubimbwiraho. Kumba batera baje. Tayari habanje y'abatalibani. Abandi basigara hanze kuri ya nkambi y'abongereza. Boss. It's your phone, you go and get it. Aza ufite telefone wagiye ukazifatira nuza chip zawe. Let's get something really clear. We baraze mutunga. Like you, and I don't like your shitty little country either. Inimwe mukeneye intwaro kubera ko igihugu cyacu mu Rwanda cya Afghanistan. So if you want these missiles like we... Izi missiles zabakorera akazi uko mukifuza. Mugende mushakire chip, ubone mutwara ibyanyu, mutwara ibyo mutwara. Sibyo? My men will be right here protecting this. Zana chip zawe ujyane n'ibyawe nyuma amafaranga yanjye. It's a good job I like you. Nakazi kawe ndakwishimiye. Don't worry. Sawa ariko muzana ubugoryi namwe ndabahitana. Boro. Sasa umuntu wese w'umugambanye nta muntu ajya yizera kuko n'abatizerwa. Ari abatalibani ntibizera umugabo agambanye abongereza bene wabo. Waranyishwe mwiza nawe ukuri kihebe. Abatalibani babanza uyu mugabo asigara inyuma n'ikipe ye. Zahabu ziri mu makarito. High point with your rifle. Wewe mwanangu mtagore za rifle zanyu. Don't hesitate. Roger that. Uchonge imihumetso yanyu, watch your back. You lot, guard the truck. You're nayo guma hafi, ubura update, ubura alert. Abandi nabo bariga bagaba bagende bazenguruke hano. Modoka no kwicunga atagira misiri bura. Just want to retire. Batalibani ndani. Bana nabo bariteguye. Amiri ni basore be. Ni benshi. Let's show them what we think of uninvited guests. Umva tubakire nk'abakira abashyitsi babo. You are an uninvited guest. Ntari wasi mwana dutatana ahubwo. Uciba umunsi nci buryo. Fucking go, guys. Batalibani bariteguye. We know this base is empty. Turabizi hano hari vide. Entire units on patrol 40 miles west of here. Byanga byakunda abantu hari ibirindiro hafi ni mayiro ngazirenga 400. So it best as maybe. Bibaye byiza mwazana. 3 of you left. Muzana ibyo musigaranye mugenda amahoro. Hand over the soldier. Mumezo chip mbihorere. And we'll just leave. Mbareke mbaveho. Die for no reason. Mwipfa nta mpamvu, don't die for no reason. Mwipfa mupfiriye ubusa. Kumbe sniper nawe yaciye ahandi. In position. Aro ndi kubona muri position. Received. Nakumvisha. Flies on a mirror too. Komeza ucunge neza. Faction. Hamicha Robert Gadi. Mushake buri ahantu hose uko bishoboka kose. Karibe kare Gorkas namaste. Abongereza bari muri Gurkas ntutabangamira. Shomar Bolshevik koni. Mubabona mubarasa. Unabeshoma fursat. Ntago tuba amahirwe ya kabiri. Abandi namwe mwinjira indani. Tumaze kubura abasore bacu bahagije. Gahunda yarangiye, diru yapfuye. Tugomba gutwara ziriya misire ku ngufu. Tugende tubatake twica bari abasenzi. Tubone na chip. Tayari nabo bivuganya sasa bo bazanye nabo. Bagiye kurasa bari abasigaye inyuma. Bakoranemo. Filime yagiye yahinduka gatogo. Bamaze gupfusha abasore babo hejuru tugabo tubiri. Kabagende bahitane bari abafite misire na zabo. Taking boat. Tangira bakoremo akazi nabyumva Roger Dad. Target. Hey. Where did that come from? Vuyera. Wani sniper wacu. Yes. Well, I think Johnson is a prick. So that's what we separate up. Tutatane. Agatwe. Target. You should make a run for the lookout.
I'll head the other way and throw their fire. Umva, tubanze tubateje umutwe wanze bafungure n'umuriro amasasu abagabonakane nabo. Thinking about it. Webitekerezo. Wait until they all follow me. Barankurikira nawe utekereza ibindi byo gukora. Okay. Uyu ni ufite akabaraga unam. Nowe. Tagati rya gatatu. Ya harenze. Sasa nanjye kasubira inyuma. Muriro. Nabashotora. Unamu. Batalibani abagezemu. Mutsasu kurutugu yamutwika. Subira inyuma gatoyi. Ni mu makontineri. Ya Allah. Kafiluna aracitse. Johnson, what's happening? I'm getting itchy feet here. Well, udatsindwa banza ucunge neza. Weri ku modoka hejuru. Over. Over. Yakora masasu pime ku nyama. Second over. Does he have the fucking sat phone? Sasa fanda atanga amabwiriza nahagaze uyu nta muntu abona. Aba naho bahamutse ubugabo n'ububiri bwabazengereje. Abatalibani naho abigaruri bagarutse baje kubiterera ukobwa arasohoka. I'll go after Noah and the chips. Ngenda kurikira Noah na za chips microchip. Mutalibani wa mbere. Ya Allah. Nyamara rwana jihad ya Allah. Chidi barakurwa. Akiri Talibani mbere. Yakira shakare. Batobara mwene wabo. Amurasira ku rutugu. Baramutagura mugira kayunguruzo. Tayare. Nawe bakoramo abandi. Bogenge buki yitambitse mwene wabo. Murakoze kumwitoborera. Masasu uko akivuga cyane twa dutegereje iki. Turajyana. Johnson, are you receiving over? We nawe wumvisha ubutumwa nawe werekere. Fanda arabohereza. Mugomba kuba intware mukarya ku mafaranga yanyu. Mafaranga yazabu. I see movement. Ndimo nabona hari abagenda see movement. It's right. Abana ibintu by'umweru sasu mu mutwe. Abatalibani barambiwe kwica abasore babo barabivugana. Dore gatogo. Dore meranje. Find the hangar. Mwana ntabwo byoroshye. We're back in town. Fuck you, boy. Ugiye. We're gonna kill him here. Ngiye kwica Amiru. Fata icyuma. Mutalibani yaza gupfa. Baga kigabo. Ntabwo cyumva. Kiri cyuma ku ijosi. Boxi mu cyuma. Yewe we ayigadata. Ntabwo nabyihanganira. Mushinga umujyi. Arashimangira. Ngoma ziheba. Ya Allah. Mumuriro. Icyo bita umwoto. Rugamba we. Bamasasu. Nakubwiye Sankara nayizanye. Bagaho bikoreye masasu. Abakoramo Noah banayo icyombo. Sangura kuno kanteni. Hano ndi ni ku gasozi hejuru. Neto agashobora gukunda. Masasu ngaratogota. Mbicyuma. Yawe. Banza Amiri bamwivuganye. Mukuru w'abatalibani. Don't shoot. Unonda se? Okay, that was a mistake. Yarikos. But we still have business to attend to. Ariko turacyari muri business nye nawe. How so? Gute? You need me to finish the sale. Uranyeneye kugira ngo kugurisha birangire. My buyer will only meet if I'm Umucuruzi nije wamuzanye kandi nawe urashaka amafaranga. Do you know what I mean? I'll find another buyer. Ndashaka uri mucuruzi genda ubyimenyere. Hano baracyashaka. Halo ni kuri headquarters tumerera nabi over. Ntago bamwumva amasasu ni menshi. 0 Alpha, this is Acon 20. Are you receiving it? Alpha 00 atangira gushyiramo coordinates. 0 Alpha, send your message. Ahereza ubutumwa bwawe turakumva. I repeat, my unit has fled. Ikipe yanjye kumva uko ahamagara hakurya kuri headquarters bana bafite ikindi cyo mu bakomunikana naye baramwumva. I repeat, my unit
has threat. ikipe yanjye yangambaniye bashaka gutwara misile bagaswara na zabu twari tuzanye kuri ku birondiro. I still have the guidance chips though. Ndacyafite bakeya ariko chip nazifite. Tango is within my life. Barabyumva kari no mugenzi wabo arimo arabateza fandi mukuru. We tracked your location. Taliban nabo hakurya amasasu yakamejeje. You say 80 minutes? Mwadohaye iminota 80. 80 minutes. Sawa. Mwitegura ubwo natwe tugiye guterwa badukuriye nibaza ni za karabure na za rume n'amabuye. Now, how are we going to explain that? Turabisobanura dute? Thinking. Ya mutuze. I have a plan mfite umupango. Naona we. Tagata rasa muka mumwe. Avayo. We need to go in there, kill these. Tugomba kujya indani tugasoza bari abasenzi. Ntabwo byoroshye. Gang Espinoza. Musoke nona mujya kubashaka. Hakuno kuri satellite bari gushaka sasa abagambanya aho bari. Tayari. Unamu nawe unamameze nabi. Yaragiye kubaga abona ni Nowa. Nakabaye nkwishe mwana. Good to see you too. Yeza kongera kubona muvandi. Rough night. You could say that. Bavuze ko twatewe. Taliban are all dead. Nizere ko abikoze. Nabikoze. Nahamagaye. Did you make the call? Wahamagaye neza. Did you make the right call? Yeah. Cyane. 80 minutes. Minota 80 saa 20 warabageze hano. Ugutegereza. I'm out of rounds. Me too. Byiza cyane. Sawa. Ko nabo barananiwe. Okay. Bamuteye icyuma mu rutugu sasu mu rubavu. Chips. Undi tama bari baze. Long enough. Chip ndazibika he. There are some little tunnels under the base we've got. Dufite ubuvumo mo indani. Harimo basement. Wagenda ukisha muri basement. The entrance is inside one of the containers in the yard. Ni munsi za container wakwitsimbamo. Ntawamenya aho uri. A time like the present. Cyangwa n'indi gereza. Aramusunikiriza arabona ananiwe ntabwo akongera guterura umuntu umwanya. Ajya kwitsimba munsi za container. Bagaruka hakuno. Kugera ha. Aiwe. Banaga funguzo. Chip azikuramo. Nta kintu missiles zabafasha badafite zira chip. How bad is it? Imeze bitura komeye cyane urakomerewe. I'll live. Ya ndacyariho. I wouldn't count on it. Ntabwo nabyizera. Kimurashana kwipa. Yakurayo umucyo. You're out. Yeah. Mwana naraburije. All left in me. Ijye usigaye njyenyine. Have you? Wowe? Nah. Nta mbunda afite. None. Uri igisirikare cyigisha discipline umuntu udafite imbunda ntiyemereye kumurasa. Much done to be honest. Mu by'ukuri. But I do have him. Ariko ari uwo mfite. Wanabara. Kagabo karakomeye. Uyu bamuhaye. Kanyuza mu rukuta. Ayiwe abanzi imbavu. Uyu nawe fata icyuma. Baragigira. Ni Nowa. Nowa baramukoma. Afite uruguma mu rubavu. Akaboko bateyemo icyuma wa mutalibani. Unambo nawe. Shinzi imbavu. Karacyamukubita ibyuma. Fata icyuma. Unamu. Kirava amaraso nacyo. Chuma. Yaga turare. Yirwanaho. Kirashaka kwinjiza mu nda. Gatwe. Shaka kumushimangira. Ariko
kuraho cyaswata buna kaboko kibaga kaboko Chuma aragifite baga gasura baga mu gituza aramushota Gasiya ayiwe baza umugabo agatuza Chuma mu ayiwe butunzi buzarikora leta irabatumye bajyane zahabu na Misiri nabatika tuzigurishe bari bagiye kuziya ba manshala bashize hasigaye ikipe yabo n'ufite chipu emanze ngucakaza banayo ka pisto kabucura kifashisha no. The next time you visit go first bwana ni hatari kumbe hanze bwatinze barasohoka bapanze gahunda yuko umwe agomba kujya kwihisha ufite za chip tayari mbunda zabashiranye afite ka pisto undi afite icyuma tayari gace ijoro rimwe ariko icyo waboneye muri iri joro naho bikwibagirwa sinzi ko byapfa gushoboka ndani naho bashaka baracyahari muko aragikaze Masuru bari kumwe n'umukobwa enda pole ntago byoroshye nakubwiye umugabo afunga umutima bamurasha no mu rutugu bamuteye icyuma ariko ntava kwizima ameze nk'amazembe tayari araka mercenaries babiri ku bandi uyu ameze nabi komeza ugende kabavu ameze nabi bamubwiye ko ari ubuvumo munsi ya kontineri fasha gutya hari ukubasanga atarinjira sasa niko kabi ingia ndani get inside inji ndani entrance to the tunnels is at the back of the container inyuma ya container uraza kubona amakano kameze nk'ubuvumo winjiremo naho se bu tabara umumetso wawe yundeke just go komeza ugende keep this safe umutekano njurizewe try not to die udasakuza gusa you too nawe wicunga kandi ugiriye impuhwe nk'umuntu funga container komezamo indani n'uyu nawe ndamanuka ariko ntugwanyanyaza ndani yitonze meze nabi kaboko nigakora fasha kuma wajya ni amishiyati birayi cyo bita urugamba we arangije sasu bamuteye aracyarigendana iri ni amateka tayari bano bacyabashaka ubutunzi yayamanitse namu n'umugabo yitangiye mugenzi we
yikoreye ibisasu cyangwa kwaza yitanga. Where's Noah? Noah ari he? Simbizi. Okay. Sawa. Nimwe baramukoma ngo igihumure. Yo, ko bwijoro ryabaye ijoro. Hari igihe ubona bwanze gucya. Paka hakuno baza bamwikoreye. Chips? What? Chips ziri. Where were the fucking chips? Chips ziri. There was no sign of Noah or the chip. Ntago twabonye Noah cyangwa chip. I guess this little prick knows where the both of them are. Byanga byakunduye zaho byombi biri. Inside down, I'll be there. Umujyane hari indani. Arabivuga You're neza. done. Go and help Sage get them missiles moved from that old truck into this one. I want to Mwese mukomeze mucunge za misile murebe buryo kitakururwa. get a move on. Uwo mujyane indani. Arabazwa aravuga. Misile batangira gupakurura. Na zahabu. Uyu hakuno arahambiriye. Nibwo garura ubwenge. Good morning, sunshine. Waramutse muvandi. Karigorora. Bagorora amenyo. I don't think there's any need for that. Witakaza imbaraga zawe. What do you think? Tekereza iki? I think you better hope she tied these ropes well. Ahubwo mwe mutekereza Noah niba atabitse chip neza. I'm gonna kill you with it. Ahubwo mwese ndabicakira kare. Muko bitijyana sha. You know what I see when I look in your eyes? Sorry, pal. Yangane. Not my type. Sniper wanjye ntago ari urugero rwanjye. I see zero fear. You're not remotely scared, are you? Nta nubwo abanye mfite ariko. Bazana inyundo. Bakuraye akaboko kamwe. Umusumari. Still nothing. Gatandatu. Yewe. Ayiwe. Sumari mu kaganza. How about now? No, ntago uritegura kuvuga. Arashingiriza. Fascinating. Byiza cyane. You guys really are tough as fuck. Kabisa ufite umutima ukomeye. Yihanganye. I'm gonna kill her first. Uriya mukobwa nandi bwica bwa mbere. Njyewe. Karaseka. I'm gonna shove her head. Ndamukuraho umutwe kandi ntago ari blague. Bazi kari iterabwoba. Patiri ingumi. We've actually got a lot in common, me and you. Wijya kure. I had a little look around your stuff. Hari bineze ni mushiti wawe. Oh man was a Gurkha too, I take it. Vuba aha akaba bimeze na neza iyo yemera kumbwira aho chip ziri. Don't talk about him. Nta nubwo nshaka kuvuga kuri Noah. Let me guess. Reka ntomboze. The army's not covering the bills, now he's not out there risking his life for them anymore. Arimo arashyira ubuzima bwe mu byago ngo arimo arakorera igihugu. Struggling to make ends meet. Ahubwo nyarimo arandakaza kurushaho. Barely covering the rent. Bibaye byiza rero mwembi. Same thing. Twagana ni ikintu kimwe. Hakiri kare. Broke and begging for handouts. Utweze ndabizi uturaza guhigwa mu amasaha ari imbere. You risk your life for your country. Urimo uratanga ubuzima bwawe ku gihugu cyawe. Father risks his too. And for what? Mwakitanze mukarya ku mafaranga. Doesn't that make you angry? Ntago ari kurakaza ariko. Saza bingi nukumubeshya besha umugabo yafunze umutima. Nanga bakwizi. Taking bullets, some snot-nosed little cunt can sleep safe at night knowing he'll... Uragumana nakaranga na peti ufite uraho ngaho urasemye gusa urakorera igihugu ibyo nicyo ariko. Waretse tugashaka la lija amafaranga. Looking after our own. Urumva atari byo singingo. Is Honor gonna keep your dad warm this winter? Is it gonna clothe your children?
amafaranga turimo turakorera yagutunga n'abana bawe n'abazaza bose. Is it gonna pay your fucking electricity bills? Wakishyura imyenda yose ufite. Honor. Icyubahiro. They sell to you. Kabone nubwo wakibona uzakibona ariko waracishe. For now. Kimaze ikisi. Status quo. So they can stay rich and you can stay expendable. Wowe uzaguma ngaho wigize expendable ngo utangira abandi ariko abandi bakire. Slap a little badge on you and tell you it's for honor. Uzaguma muri gafifi. If it's rot. Usibye kuborera mu kuzimu nta kintu uzahugeraho. Bitekerezaho rero. Okay. Bwatinze. Come alone, or there is no. Mva ni muza twabonye aho no wari hari abakinguye sasa. With my squad. I lose men. You should. Nyizera nta kibazo. You want the money? Then you have a deal. Uze dini abakemutse n'amafaranga aboneke. Sasa yari abagizemo indani. Hakuno. Unamu baramuzana. Hari ababanjemo muri ya basement. Ndani. Cyane bitoroshi. Aiwe. Ni hanini barahubakiye. Ha muntu urimo. Where? Ari he? I don't know. Simbi. I didn't come down here with him. Ntabwo nazanye nawe. Umunigo. If you're fucking with me. Nimba uri muranyinisha. Ndagukuraho umutwe wa musukwa we. Genda berese. Kugera nta muntu wabona. Ndani. Kumbe hano haruhambiye arimo aragirwana no kwifungura. Teteki. Hello? Just come out. Sohoka wana. You can't win this. Wino tujyane mu mahoro. Look. Kumbe uyu arimo arihambura. We don't want to have to kill you. Nta mpamvu yo kwica. Kill us. Wino tujyane. N'uwafata uwa mbere. Cyuma cy'urubavu. Ndatomora. Uyu nawe arwanaho. Unamu. Natuma kimurasa. Yati bifunsi. Tayari. Fata ikigabo kiyamaramu. Special Force Commando. Yo. Bamuteye icyuma. Tayari hasi. Aje yashizemo. Ndahindukira se. Fatimura arayicurika. Yewe. Honda amazuru. Yewe da imbundi ikomera nk'inyundo. Abuza amasasu umugabo naviramo aho. Aramushimangira. Yewe. Jyaniraho. Mazuru ni ibipande. Jyaniraho. Simviriye mwaho. Bavandimwe baracyari bazima. Yo. Kubw'ijoro ryababaye barirerire. Yababanye rirerire. Murara majoro. She got away with the case. Ajyanye case uriya mukobwa. She's got the chips, it's over. Chips arazijyanye birarangiye. Tayari intambara yabo basa n'abatsinzwe. Uyu intambara garafite. Baharaniye ubusa. It's not over. Haga intambara irangiye. Hago twapfa guterera iyo. Would have given his life for honor. Kwemere nturaga tunabura ubuzima. Ariko twubashywe. These tunnels. Tazanasuzugurwa. Storage hangar.
We can still stop them. Tubikore. Zenabi Noah. You're fucking crazy, you Gurkhas. You know that, right? Man, shakuru musaza turabimenye. We know. Ndabizi. Muvandimwe. Fatano. Ntabwo intambara irarangira. Turore. Kumbura ukobwa na briefcase. Kugera aha. Yewe. Imbere ye. Boss. You're injured. Egera imbere. Yeah. Wakomeretse cyane. Trevor's. Briefcase ndayifite. Those are chips. Chips ziri he? Yeah. Ndazifite nazo. Yeah, I think so. Ndakeka zirimo. Araturika boss. Can you drive? Yeah. Mukobwa arangije. Chip azisigaho. Kureba neza. What Sage? Hasi ni iki? Icyo ni iki? Killed him. Aramwirasira. Boss ntawe yizera ashaka kurya wenyine. Aba nabo barakisunika. Bava mu buvumo. Bitonze kwa ebyiri. Sasu yagendana sasu rye bamurashe. Mwana iri sinari jugunya. Paka. Udasquata ni rimwe dufite. Ova. Udakora amafuti. Chipa razifite. Tangira kuyabara. Ndayariye tu. Je manje larija. Zahabu reba aho ziri. Zose ziri imbere. Nagakote. Akira aho. Kinomvara. Akurayo pisto nabara kokinga. Ariko nani huyo? Looks like our deal's off then, eh? Akomeza imbere. Kamyo irafunguye. Arakomeza. Asigaye ari wenyine. Come on, boys. Muze basore. Let's not play hide and seek. Amamvu y'imikino. We can handle this like men. Hey! Wambera chao. Hey! Ikamuhamye. Amafaranga utari yarakurya. Mugane w'umugande nuko ubwira ngo amafaranga ni ikibazo. Sentenzi bu mugane w'umusajya. Faranga. Barakubwira ngo ikifaranga rinaniwe ujugunye. Cyana ni ifaranga ni ikintu kimwe urupfu rwonyine. Aravugirije. Baramarana. Amu. Fata akaboko. Mugenzi wari inyuma. Amukubitaho. Kagabo. Masasu kubita rubavu. Bimunda. Fata icyuma. Hey.
Fakubaga bananiwe. Tayari. Kumira ubavu. Kavuna ivi. Ya hasi. Mumbavu. Fati shoti. Tayari. Gakuritse ryamenyo. Arakambara Noah. Bitanga iki? Karamushimangira mu kuboko mu rutugu. Araskwata. Noah. Fata gatwe. Nacho ukoza mu komadidiye. Basore bameze nawe barwanye kuva kare. Kabaraga ni nako. Look at you both. Murasekeje. We're about to die in the middle of fucking nowhere. Bantu mutazi n'icyo mukeneye mu buzima. Nundi akivanayo. Icyuma. Kagabo. Box. Kubita umwe. Ari wabonye akabunda. Noah. Hasi. Amwambura icyuma. Ariko se. Yewe. Kagabo. Amiyaga. Nambabazi. Cyuma kwijosi. Nagifata kiramubaga. Kiramugege nariko. Uruhande. Bakiyabuze gato ngo ziveho. Baretse gatonze sha. Bwa bundi bateresha ibifunsi. Bwatoca. Fata isura. Byuma kwijosi. Hari umwuka ni wapfa. Kongera kugaruka. Should have taken the gun. Target. Sura. Gakuramo icyuma sinzi kazongera no guhumeka. Umugabo areguka. Rubanda barakomera. Nta cyaraba. Kakubise ingoto. Just give up. Wavuye kwizima ariko. Because kubera I've got one. Mfite impamvu. Karipanga. Yaraje. Mijari. Karamukoma. Sasa. Kurwana. Nambabazi. Kupita. Kamushira hasi. Ariko nubundi nimba ndupfa. Ura Kagabo. Bwana yiyahura. Sinzi ariko. Kagabo gafata igipanga panga igihoro. Cyuma. Ndakigamura. Dore kubaga isura. Abaga isura. Gasura. Akanyuzamo. Jebwe datawe. Mugabo mbanza arakoze muri bushirito. Kuko ubu bubazi birenze no kubaga ibenzi. Banza arakoze muri bushirito ndabere. Bati cyuma. Abaga gasura. Sangara na Rumi wabana baga gasura. Aiwe. Kagabo ni kumva. Sura hinduka umutuku. Karava kwizima. Rakabagaguye koko. Ngwe nase. Kagabo. Karamukwepesha. Baga. Nijosi. Bunda. Tagati mugatwe. Tomori cyuma mu gihugu.
paka hasi. Oh! Hambara ntabwo yari yoroshye. Cyo bita intambara. Cyo bita urugamba. Yashimiye unama. Urugamba rurabahuje. You didn't have to do any of this. Ntabwo wari ukwiye gukora nk'ibi. Ariko wakoze. Yes. Barwanye intambara itoroshye. Yanda chekere nukajensi. Yari Sankara da Premier. Mwumvaga kuva muri GT Business Group. Abagiye mwakoze kuza murabeho. Kitwaga ryazana ryariko 400 bullets. Abagiye mwakoze kuza ndabakunda cyane cyane. Hasta la vista. Ndachariwe samano. God bless Imana ikomeze bandebira cyoroshye. I dream big about what I could achieve. I got to believe I can be what I need to. Reach for the stars and go in on the bars. I'ma beat real hard, don't approve till I clean up. Got a dream big, then put in